lada ngimyo subsidi kadi kejing dudong ke bakrau yikin orang namar kimyo jingrap na ini ero da ka boburam bat kejing sungu i ba pustun tun song bat uchi bisa ila wen ye gane da ka bai ai subsidi mi bat in pen mi ya ko order next week ye gane kala de kejing ke bakrau Kesorkar jela kala temu ban ailat biang ye kipat ba nongrep ke jela bekin yo pendon kam biang ya ketawai sebo Yuria hakiling kharep jengki nado mentau snem. Ye kini lay tu chief advisor ke farmers cell ke East Khasi Hills uba kansing Lingxiang habakren bekilat pathai kubor hadin ke jingi kendua padu sembut menteri rangba ke jela uba prestun tinsong hakakat pratarik unailar arajar arpuar. Di kumka farmers cell East Khasi Hills district rengkat kejing don lang nagal yang iba khas ono kum presiden bat ngaku chief advisor jong kani ka farmers cell pi gani kejing kedu jongi ye deputy chief minister jong ka sarkar jela jongi ba presiden tumsong halor kejing jong kinongrat pi gani isu jong nongrep kepala bon teli kisnem ka bakin nongrep kimat kejing ndei tang ha kamau kunro ha kejela hi bro owe di kani isu ka ba nagaliang jongi nilai aksan khamtam ha ka por lockdown ka ba unong rep jaw mat kijing ya pabun ni persang banweng ye ki sok ko tenrei kini baro kilong le no namar ba kat syabak ni phai kat syabangi tenru ye kani isu ka syusa pun dinglu dor jong Yuria hadu menta ka poi khat aspa thiblak tembenta daga jingi kendu jongi ngilong yau deputy chief minister bat yau chief minister ba lada ka jing thit blak kayai continue ni kamun unong rap ula dei ka jing tim ka bakrau dingi ni diman ha kani ka por ha ka bangi kendu ang dei ban immediately ye gani ban weng no ye kani ka jing blak ten rei nagaliang chu iong ba ngila weng ban rei ka basusi ka long iong ba nagaliang ka agriculture department ba still remain discontinue ya kani ka subsidi kamu nela ban pelong subsidi ban penio subsidi dari daga ji keren nga bat i lembat kini kinong rem rengkat chief minister shop inlay Jagaru Hills ngala kerpad i rengkat mengiki sen nong rem ngawang sa daga boburam lada ngimyo subsidi kadi kejing dudong ke bakrau i kinong rem namar kimyo jingrap na ini ero da ka boburam bat kejing sungu i ba pustun tun song bat uchi bisa ila wen ye gane da ka bai ai subsidi mi but in pen mi ya ko order next week ye gane kala de ke ke bakrau lada ka poi sans pa hadin bala yo subsidi ka poi direct ni namar ba kamlong blak subu kan poi directly na po ministry yo ka fertilizer hang ne ha po bekofet hi namar ba lada ka poi direct ni sans pa te lada ka subsidi 100% kala irap aspa sanho te unong rep hapsi setang aspa sanho diklai perbak lebak namar ba kat aspa manswa timenta kapoi tangsi aspa sanpo dari desan spa kapun siutang aspa sanpo la depsiu sanpo persen nak subsidi ke sarkar leng ba ka